Hayi njalo wayijike umayisitshe. Yabo. Sibiza. Ngiyibuzele. Asithi ke out of interest sake. Into usuyenzile. Hayi naku sibanibani usedlileke igobongo semiseliwe into yakhe. Nani? Two scenarios. Scenario A. Lidle ebese uyathula bese kuyathula. Scenario B. Oh, asithi window period. Mawubanjwe iqho. Awukahle kubheda wena. Ebese sithi scenario B. Wenzelwe lento yenzela yona ebese baya responda immediately. Kokode ipiyana. Then I want to throw in a third scenario where wenzelwe uncengelwe ihlangane indaba yakho ebese uthi isikhanye ngelosi ebese uhlangana nomngani nomunye umngani ebese uyaqala uba creative. Qala ube creative ebese bona laba ade bekhuluma bahlehle ngemuva. It's not magic. It's not magic. Awukwazi ukubiza abantu bakini ubenzele lokho ubenzela bona nizwane ebese uthi sebehleli nawe bedla kumnandi kujatshulwa nani ebese wena babuyisela emuva ekulindeni. Ngiyacabanga ukuthi onodlebe ungizwile. Hayi, liphile njalo neso.